Horas, selamat pagi. Bapinang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malas hurta, buyo sisihan namin na siyam, marhitiw nirigapan si Ganu Pari, bani panorang sugot nerion. Pema ijalo hita hata ni nebata, nagabiri kapan si Ganu Pari bata, bani panorang sugoton, martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombah kon uhur nami hubamu Tuhan. Bani pamilihon pakon panotapmu. Ipilih jan itap kon hamdohan nami gabi anakmu. Alane bani panurang sugoton. Asitar bayan hanami totap. Makorjahon rosi pamalas kon uhurmu. Pajonam ham hatamu in ibagas apa pikiran nami. Ase ibagas malas nyur na umbamu mahanami. Manggulmit, mangguluh, rosi makorjahon haganup horjanami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape nasyam marianan. Selamat tahun baru mahubata haganupan. Rigapan si Ganu Pari bata sadarion ari Selasa tanggal 4 Januari 2022. Aymatar surat bani buku Yohanes bintu 17 ayat 20 nama katahon. Sedo pitah sidea hutonggohon, tapi dihut do nasihol porsaya baku. Halani hatani sidea. Ahalu na mambahen ham mangahapkon atape merasa istimewa ibagas parguluhanon terlebih ibagas bonani tahun baru on. Totu rabah tenena boy ipatugah kita. Tapi sada pahara marhitehon ni tonggo ni Tuhan Yesus ijon. Ipatugah kubata bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Keistimewaan ta ilobe-lobe ni nebata. Ilobe-lobe ni hasoman jolma. Terlebih itonga-tonga ni bue ni natinopa. Itonga-tonga ni bue ni jolma i atas tanohon. Ibakuhon atape imumungkon Tuhan Yesus. Isobut ibagas tonggoni. Bahasa halak na porsaya aima halak parbagianan ni Tuhan Yesus. Arti ini ay izin sasahalak memilih. Jana izin sasahalak porsaya bani Tuhan Yesus. Ijai ma iya gabe rupe ni Tuhan Yesus. Luar biasa tumang bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ay ma ase isobut ibagas tonggoni. Sedo pita sidea hutonggohon nini Tuhan Yesus. Arti ini ay ipatugah Tuhan Yesus marhitehon ni tonggoni on ubani sabtano on. Bahasa barang ICP na mamili jana porsaya ubani Tuhan Yesus. Ia ipatotap gabe rupe ni Tuhan Yesus jana parsimada bani haguluhan sisadoka ni dokani. Ase susian ni Tuhan Yesus atape rupe ni Tuhan Yesus aima anggo bani panorang ni Tuhan Yesus halak na mangida jana porsaya. Jana bani zaman na mangihut aima susayan atape rupe ni Tuhan Yesus age pelang mangida tapi porsaya. Asi jolom hita maon politik ibagas ukur sonai age hapor sayonta. Bahasa keistimewaan ta manggulu selaku halak na porsaya aima sangga naduk ito tapkon Tuhan Yesus guluh taon gabe parbagiananni gabe rupeni malas ma uhurta. Napaduahon bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sedo pita sidea hutonggohon tapi dihut do nasihol porsaya baku. Dihut do nasihol porsaya baku. Sihol manobut bahasa.
ise pehitaon au ham hita haganupan halak na porsaya na dong mamanotap kon mamili Tuhan Yesus gabe si paluah bata pai matubuh kita on haganupan doma itanda Tuhan Yesus gabe halak na porsaya atap gabe halak nalang porsaya bani Tuhan Yesus. Ijon mahape ini bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Napadua kon man yung idah kita. Ternyata HP ini keistimewaan ta ilobi-lobi ni nebata sonay age itonga-tonga ni dunia on. Lape PHP ini hita tubuh. Doma itanda Tuhan Yesus isi hita. Ase maningondo ibagas malas niuhur hita. Ibagas sajong-jonganta selaku halak na porsaya. Totu maningon ibagas malas niur mahita humani. Ibagas tahun 2022 on. Maronjolan hubani pamilihon ni Tuhan Yesus bata. Artini ai sangga ibagas na martonggo Tuhan Yesus. Dumatakas iboto. Bahasa ibagas parguluhan taon. Pasti do adong nalang porsaya hubani. Jana doma iboto Tuhan Yesus ise mahalak ni nasihol porsaya bani agepe lape adung iya itanoon. Ase tonggo ni Tuhan Yesus onpe lang pita hubani halak nado porsaya hubani atape nado mamboto haluahon na binoban ni Tuhan Yesus hubani tapi pakon halak nalape adong bari tahun 2022 onpe doma iboto jana itanda Tuhan Yesus ise madeba ai nasihol porsaya ai natotu anggo sadari on panorang on detik on isa dari hita bahasa hita ai ma halak nadop tinobus ni Tuhan Yesus jana nadop itetapkon Tuhan Yesus nagabe parbagianan ni malas mahurta halaniaha halani lape adong ham lape adong au lape adong hitaon sebagai halak Kristen sebagai halak na porsaya doma itonggohon Tuhan Yesus hita ase au ham hitaon halak na porsaya hubani Tuhan Yesus aima buah ni tonggo ni Tuhan Yesus maningon hargado tonggo ni Tuhan Yesus ai bata ibagas parguluhanta sigano pari marhitihoni natotap kita ibagas malas niuhur mandalankon parentah sonai age harosu ni Tuhan Yesus ibagas parguluhanta sigano pari ay maase bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus hajong-jongan ta itonga-tonga ni dunion maningon duha peni patalaronta marhitehon ni ambilan na madearin artini ay maningon duha peni totap isaksihon hita idop niuhur apa habujuron ni nebata marhitehon ni perguluhanta nadop parlobe itonggohon Tuhan Yesus kita janah napatuluhon marhitehon ni tonggo ni Tuhan Yesus ijon siol patakas kon bata seedo pita sidea utonggohon tapi dihut do na siol porsaya baku namararte doai sarido Tuhan Yesus hubani haganup halak lang pita hubani halak na sukses lang pita hubani halak na dop bayak lang pita hubani halak na dop berhasil lang pita hubani halak na dop jupah aga na pinangindo apa na itonggohoni tapi dihut dohomani halak na ibagas sitaronon halak na ibagas samarsikon halak na ibagas sasombuhon pakon halak na mate halani mangambilankon ambilan na madearin artini ay das do tonggo ni Tuhan Yesus das do pasarihonon ni Tuhan Yesus hubani halak na sombuh hubani halak na marsitaronon na menderita ibagas parguluhani halani
mangambilan kon ambilan na madiarin. Halani ayma bapainang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus langadong istilah maroti ibagas nalaho mangambilan kon atape pararat kon hatani naibata. Porini pe marubah zaman, porini pe marubah haganupan na masa itongah-tongah ni perguluhanta. Tapi dingat kita ma, sadokah adong gereja, sakodokah adong halak na porsaya, sadokah ay mahomani hatani naibata maningon totap imung mungkon maningon totap iambilan kon isbani sap tanoon. Artini ay bonih ni hatani naibata, sadoka adong gereja, sadoka adong halak na porsaya maningon do homani sadoka aima hatani naibata totap ibaritahon gabe ambilan na madiar hubani haganup na adong itanoon sona ege hubani sap tanoon. Halanyay maningon si pardihut doham, maningon si pardihut dohita gabe parhitian ni nebata tanda ni nadop itong gohon Tuhan Yesus kita on maningon dohapeni marbuah bonih ambilan na madiarin ibagas parguluhanta. Amen. Martonggo mahita malas tongon uhur nami Bapa manjalohon boni ambilan na madiar na ijalohan nami bani panorang sogotong. Halani ay malas mauhur nami adong hanami guluh nami jongjong hanami marbagi-bagi profesi ay mahalani buah ni tonggomu. Halani ay Tuhan Yesus yondoskon hanami maguluh namin pitahu bagas tanganmu hama nama perguh hanami marhiti tundumu nama passing in ase boy tongon hanami gabe parhitianmu laho pararat kon hatamuin nagabe buah ni tonggo nadop ipadaskam ase merbuah matongon tonggomuin ibagas guluh nami halak na porsaya. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong niate ni nebata Bapa apa persoalan itu dina passing ma nama kasomani nasyam haganupan. Amen. Horas mo bata ganupan bapenang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marhorja mabata ganupan janah dingat kita ma doma parlobi itong gohon Tuhan Yesus kita halanyay porluhon hita mahomani manonggohon hasomanta na porsaya naligan ase lambin marguguh komani ibagas hata ni nebata. Shalom.